Ki te whutuporo i aia nei, e toru ngā rerekētanga ki te kapa ōpango Māori kua whakaingoa tiake e Colin Cooper mo te tukinga ki te kapa Harlequins. Ko Whetū Douglas o Ngāti Porau me Ngāti Whakaue ka whakamau i te poraka nama ono. Ko Sean Wainui o Ngai Tūhoe, te eitanga māhaki Ngāriki Kai Pūtahi, me Ngāti Porau anō hoki, ka tākaro ki te tūranga Parirau. Ko James Lau o Ngāpuhi me Ngā Iterangi ki te tūranga Paumuri. Ka mutu ko Ambrose Curtis anō o Ngā Iterangi ki te Parirau Matau. Bigger back three, high balls will come just like it did in Munster. We've got to make sure we get those balls. So we're probably with Marty with his attacking flair versus high ball. So his high ball catching was a work on for him. So we've made that change there. E mana ko hiana te kapa ōpango Māori ka oti pai te haerenga i te tuakua i raki, whai muri, i tō rātau hingatanga ki te kapa o Munster, he rua te kaumawhitu ki te kaumawhā. Ko taua hingatanga i mua tonu i te rahi i te papa tākaro Limerick, ka mutu ko te kapa kua whakaingoatia e Cooper he kapa pakari.